ye kan ya mo ante ase ene monne na wo de tie enkrofo we se omo no mo ye Kumasi macho man na nkasa bi was akaniba ye bube we kire se kwatre kwaso be mountoma afiri atie ni din na santini ba kaniba sa bebu e wamfa ntu timi anya de watrase am after bebu na chi no ye de wadwene di agoro afi na wuso de muntie nkrofo muntie ye ne no ekọ aprobo ewie Ashanti region last word o kachire ye e wo airport ye say tax force minuanom me manum mo achire me odo na odo a mo achire me no misremu mamun na until say ye be declare me His Excellency John Dramani Mahama as president anu hiam ene si da yati yensu yen na ye be gina ho abo bibia ho ban ama ya bo president ye de osie eye oyo Ashanti region say na menua ne kan no regional task force ye 19 the whole Ashanti region eco create task force soldier for ema party no ma o protect be ballot box ne papers no ema yetimi nkunindie ne eye dia by say amanfo bi ninam e na o mo gi credit no ya ye di yanko akoto ho no obi eniwa a o frɛ say ade na ye ne aya ade empenimfo a o mo boa e wa Ashanti region ha Mr. Akamba metuso anama sorry Akamba firi Accra eba Kumasi ha ene ne has more than 10 constituencies ene ne rounds yenti bibia yenua James Agbe Bovolate office operation ono na oso yasi no one ne papa promise ye say yempie ne yembe yedwuma na party ne ba power omo nim say office omo ho no security office so omunya omo hu say youth no ye doso security na ase youth no yini ewo so omo be make sure say omo be hwe side ne ye hu say up to now 3 months in see ye ebinum foforo e na ya fa omo nya party edwuma e na omo di sanfaso no nimu omo ye nimu omo be bia tama ye bre ye bubu ye nkurofo ye prepare ye nkurofo ya task force omo the whole constituency Ashanti region hanum no omo na omo de omo nkwa giye emu bu ye kun obi mu ebinum apra ye wie ye na se be na edi amaye na se bie ni ho ena position a ewo ho a His Excellency John Dramani Mahama eye ebi ho ye nka se wa mistake position bi ho a former party member a onim ye hawo obi a odi man no ono no e bia MPP for ye hu bebre MPP for no asese omo na omo ne omo ye adwuma a ye nim omo ba ye buofu asema ye kanu nke o se ye yipie ba mpenumfo mo amba ye nanso a ye be masa asem na pie na ye hu MPP ni a ye ma no position a wa asese MPP for oni omo ye adwuma a ye task force no mpenumfo mo ne ye akoye close door ya ye meeting say ye ba power say ni no mbeboa ye no ye hu hwe se sana maso a ye bra ye pa ansa na constituency ni etimi organize mema epie ye adwuma ma pa na sa mema no se ye ntimi anya ade a omo akoma eso de epe a 2028 is just around the corner ebe de ne yakwa ko from say omo be yedwuma enti e ka kire ye papa say Ashanti regional task force ye ba power ya nya de MPP fo ni ye ka ye hu Ashanti region invisible ko mba yira appointment o ye bia ya ye din ene ye hwe no Wanim na nkrofo we me kan me kan say akaniba watrase na aban biaba now before we say akwa we out da hoyi wanim I don't know how to classify you we say akwa we out da hoyi wanim me ka say na ufie obinko JSS e wo fie da ai wo sa akoyo da betam asem mo gina ho mu bi no mu fie obinko SS da enam hia dese ni hia pefe wo gina hoyi wo JSS kra unko bi da
nti yɛsi do nkatia kan ya ɔmoa yɛde nkwasiafoɔ ɛna petumi enya tumi ni wie a ne yɛne nyansafoɔ akye tumi nafa ne yɛde di deɛ yɛpɛ Evans ankama kofi mi yɛ mo akɔ aba asie do nkatia kan ya ɔmoa kora ɛna da bia mo deɛ mo sɔre a ɛna yɛde yɛ asantefoɔ yɛ na ekita MPP yɛ nto aba ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ yɛ nto aba ɛna madam mo ho invisible force na mo kɔde ma NDC ɛwɔ asanteman mu ɛnɛ na wusu mekaayɛ ɛna wante aseɛ edi kanka kyerɛ wo sɛ sabio kwatre kwa bɛka kyerɛ sɛ ɔbɛma wo bibi afiri a ɛyɛ a na watie ne din because ɔno ɔne nam hɔ no ɔyɛ kwatre kwa John Dariga Dramani Mahama asantefoɔ mu nim no dada wadi Ghana man so pɛn wadi asanteman so pɛn wadi mu atɛmo pɛn waka deɛ ɔpɛ de akyerɛ mo pɛn ɔno ne kama mo te mo ho ase sɛ mo asantefoɔ deɛ sɛ yɛde gold mpo ɛtetare fam ɛde ɛka akwan ma mo a mo ani ɛnsɔ ne da atɛm bɛn na ɛsene sei a ɛsi sɛ fidie ɛkye aboa ne sum ɛnko fidie ne gya aboa no nso a ne sum nko ɛyɛ normal mo na mo ayɛ mo ho nkwasiafoɔ ɛna mo agyan ma John Mahama ne ne nkurɔfoɔ de mo adwena bɛdi agorɔ adaadaa mo adare mo atoto mo akyekye mo ahoho mo kama mo aho te sɛ akrantenam ana ɔde mo ayɛ nkwan na wɔsa nom sɛ woyɛ asanteni a woni mo history a it should get direct into your mind to say the NDC is a big enemy to the Akan. It is a fact. It is a fact. And it is a way Akani now koku who the man NDC amanyokua. At the end of the day, you'll be set. They will sideline you. But yeah, Sami Jamfi Babi Edena Kwakotu. Sami Jamfi is just there to supervise the work of his boss. Enti mo asante fo akamfo ye diani MPP otom. Yesi se fiabua ewe wonama ebika. Fiabua. Fiabua sorry wonama bika. Senkanye biana nka moto abama MPP na nka MPP wene ya. Last 8 years na ya fa nkrophobia adwuma nke bia na nka duru so. Eye ya na nka mokoto aba na nka mode ma MPP amanyoko na nka sam MPP amanyoko wene ya. Bia nka offer se bi betimi anya advantage of that e de awie university. Nyame bo no wa mo hia ni o. Na mbom no eya kwanya binum na nipa binum mpese wo benya na wo nso obusua pagya ne ntoma pafira hari na idrusi ni John Mahama ne na asefo no ye wo omo no omo niska o na so akwanya bia aban bi de ma won in sense of going to school and learn sense into ne omo ye de omo ye entimo nso se nya megia die wu ne ene sabio ye can say selfishness ene yemo ena nka modwene in the interest of the nation ena nka yeto abapa nka nye ne ye ne on se ahya se ye bomugu ya sha se ye bomugu nka kra ye betwi mu nyina si nchen enkwasi asem na mukodi ne wo akaman mu ho distractions amode koye ama manfo anto abapa mfama abanya oba osesa akaman no ene afe na mahya ase amote mo ho ase
How the echo the whole Ghana, Oka Babia, Sadum so we yaba, hit hard pa, ya Santania Kamaimu. I adentia because Otaino or Mumu, they hate their cans because their cans we are able to create, we are able to make it happen. Mentayobia. I'm not being a tribalistic here, but it's a fact. Said the PNDC for ebegu akana sikafua no mo bie nyuma no more building the nation with their personal knowledge. Na PNDC best say one egugu wana jumano. That is the same job that the NDC is doing today. Enti mo amosi efrem se why data force se why ya muko di nkwasi asem ko ye nkwasi adwuma no ene sa na tie momfa ne sa monkama no ntum montenam munye din Jimmy ontare ho monsisa tuo no ntwehwere mo makon ho monhyehyɛ NDC t-shirt no ebe mo aduane adi ai NDC gadget no mo so na mo asesa de abegu table no so na mo hwɛ ebe dane ton no ama mo adi na senye adwene na abɔ nipa bim te sɛ de Johnson abɔ akokɔ a obi a wonko school da wo a wugina wo wonko SS da wo pe police ma wuda akwa dan why na be found in the security agencies nim de be na kita wa yemfa nko ye security agent personnel nim de be na kita o hwe ye de nkwasiafo na pe nkwasia tumi ye de agimifo e na hwehwe tumi nkwasia tumi na de di nkwasia tumi ye de di ye de asepe ye hu ye de aye de ye pe o se ya sha se yes alide mo ye nya nruba bia afe na ya sha ase. Yes, all the major positions in the NDC government. Akamfo na mose monkoto abama NDC, monkoto abama MPP no. All the major positions in this NDC government. Akamfo do say na nya bi ye. Ma meka nchem se Muntaka Mohammed interior minister. Muntaka Mohammed yesremni Otikumase, but yesterday pa. Tell me one serious positioner akaniba bi anya a dear friend this amanyoko we. Hwinim chamai owusu ampofu. Say owusu ampofu. If anything, fosu ampofu nka oye prominent ya nka obetumi enye ntumi bi ewo ndisi amanyoko num. Ekosi ni sen ya salide no ya tune de na atwene kura mananko akɔhye carpet ase wayira iti next time bi she dru say ye to aba fa nim de ni nyansa to aba kɔ udiem ase fiaboa ewe unama bika ai fiaboa owe na ma bika ebi okwase ampanyi wo ya ugina ho wani abra wo frejo mahama se omra obema wa adwuma ye no ebi ankana na do dankwa kufado nya adwuma ma wo nye bete ebi anka nam aban papa so ma oba atumenya prempe college akọ wona na awa wo fasi bi ko betumenya prempe college akọ anso enam pese me nkuminya mi dia wu ene Jimmy mame 500 Ghana na men kukuma manfo na wuni nkunim ene ne monne ena ya sha line mo a wani atonsuo ma o tiatia mi enye hwewa mi wia next time wo di besua nyansa NC I no contribution hayi ba so be kubio o se chairman eye NC no contribution no chop jamo video no ajaka we mo video no nchiro and the chairman of NC no contribution no chop
abusua se wa hu enti akamfo na yesi na yeye nanado akamfo na yesi de yeye baomia oye sremni oye kramoni ye mpeno ye koto abatia no ye mpa adwuma ma obi papa ne na asefo no ye nyina na ye wie ye nie andi si amanyoko no eye traba political party awona ene nordness ene afa party na afa entu ya santina ukodi party bi enti say ya chia you are just wasting your time and your precious time tie ene ye no ene ye ne with the NDC because the MPP have shown us the way boss. When we win, the way we go, man, in terms of appointment, we are not going to change anything. Our people will also benefit. Monkino go work, Big Babu go chop. Thank you. Thank you very much. In your bar now, because I'm saying, Nidi can go abaso. I will do my way. And let me say that me na me apostle for no contribution, no chop. I know the Mr. President this our office no. Amame say me na met nasi na mahe. What we have done, NDC, is that when we are in power, we think about Ghana too much and forget about ourselves. So abusianfo chairman owusu ofosu ampofo ena ose na osi no contribution no chop say NDC wa buy mu omodwene Ghana ho too much until this time omo buy there yeah NDC fo nkwa na omo kwa akodwene omo ho omo kan ya omo mboa omo de seal ayoyo na abusue me pese me nko asema esi wo Kumase but I want to wait yankasa mfa galamsey ho kakra e pese yankasa mfa galamsey ho kakra na wa hu he yo nyumwe ho yesi obufo enim se obawi ado watire enka oyeden ohunuhu ye abro eso ene abro so mfaso no enye bibi mpo na wusu afei mpo nie kakra beso wani ama watene ya ye de bibe yawo ama wahu na hi abusianfo ena amene wo kasai galamsey ajiga na afa galamsey ye feni galamsey a John Mahama breso in 2012 and ebeye massive ana nado danko Akufo-Addo timi born ho modern te so mane ba fom still Ghana for yanhu na ye tena sema John Darega Dramani Mahama tumi de nada ebe dada Ghana for ebe di intro de kire yen ebe dwa na num de kire yen se eye NPP for na ye galamsey enti ono eto abama na obedi Ghana man so a galamsey will be something of the past. Enkrofo we kan ya ma ye kan ya ma ni kosi se sabio na nado mpono ni fie ye tu galamsey MPP executives nyina eye involved in galamsey MPP MDC for any MPP what them call MDC for any MC for nyina to galamsey all the district across the country and in tia Nana Adodankwa Akufo-Addo and to me anya den enkuntia galamsey. But let me remind you where
Say, yeah, when we sit down and we try to talk about issues on border, many a times people see us with the party color, and sometimes it makes me it makes me sad a bit. Say, metrase na makanyansa sem, metrase na maka sem without adding my party affiliation to it. Now, obi betra ba bia ka say I'm talking because I'm an NPP supporter. Na yeme ya pa. Where there is nowhere, and it has never been since when I'm on this platform. Asemasi, I made only one spectacle, and I hear asem. In fact, semo best di me pa asemusia. I don't rush to talk about it. There is a reason behind. So asemusia, I don't rush to come here and start talking about it because I believe, say, the ethics of good presentation of issues is much important. The honesty may involve in my addressing my issues, is much more important than the numbers that I will get. And when I was talking about Galamsey then, I never spare anyone, either MPP or NDC or whoever, neutral, frota voter or whoever. I never spare. Madika yatra ka se Galamsey ye national kanker. Madika yatra ha ka se Galamsey ye o how be e wo se o man as o man no. Yemfa partisan color enton chain. Na o man ni nyina yemfa ye Nancy form say we are fighting against that because sadie no e ya de bone e de o say ye e na bo man no. E de wuo ni ya de e na bo man no. But now you will find some NDC supporter be now about video comment I say nobody do attempt Akufo-Addo to Galamsey when they to Galamsey one Jeru appear me. Okay, thank you very much for being here. Have a great going back home. So na me queue. It has been a while. Yes, I'm well, bro. It has been a while for sure. Yeah, it has been a very long time that I've not been on this platform, but I'm back. Yeah, that is what is much important. I'm okay now. Abushamfo Galamsey ye a cancer, national cancer was saying in a young kuntia. But ya wo kasafa Galamsey when I send people in etia kunyamua. Then the NDC supporters will come and tell you say Akufo-Addo need to Galamsey. A MPP for need to Galamsey. Entino say ya pesi entwa Galamsey ma Nana Addo is the right man to stop Galamsey. Now where the yan say